ҳангоми гузаронидан чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи яке дар ноҳияи Сино, марди 45-солаи сокини пойтахт ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. ӯ ба он гумонбар мешавад, ки шаби 22 октябри соли 2022 тахминан соати 21:30 бо роҳи пинҳонӣ ба дохили корхонаи пайванд воқеъ дар кӯчаи Чортепаи шаҳри Душанбе даромада, аз дохили сандуқчаи оҳанин ё сейф $33700 амрикоиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб шудааст. оид ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. ضمن انجام دادن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند، مرد 34 ساله ساکن شهر مذکور که پیش با ماده 247 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شد. نام برده ماه اکتبر سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن باباجان غفورov درآمده از او یک عدد автомашини تمغه تویوتا کمری که ارزشش 175,000 سومونی را تشکیل می‌دهد گرفته، автомашинаро ба дигар шаҳрванд фурӯхта маблағи ба даст овардаро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. нисбат ба номбурда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз шудааст.